Kinong penyat kinong hikai bat barok ki Khynnah kasin Dominic RC Lower Primary School Mawkyndeng kila Khublei Khatduh yawai ya kinong hikai biki e thon ka kong Hoidien Tyngkan kabala shong that no na kini ka school hadin bakala shakri top lash post nem kinthi ha ka jingelang Khublei ba Khatduh ikini kinong hikai la penyat the Reverend Sister IT lawai kabala Phaidin yiki matti babha jong kini kinong hikai ha ka jing shakri minot top yiki Khynnah rit jong kini ka school lash post nem kinthi Reverend Padar Richard Louis Raptap, Principal Ula Kren Melung, ya kajing IT lut jang kong Hoidien Tyngkan, na kabenta kalaway jang ki Khynnah rit ka St. Dominic LP School Mawkyndeng. Ula ong ka school barok kaway kadap da kajing Sngewnguh ya ki kam jang pi kong Hoidien Tyngkan. Kinong yalam kinong hikai bagi Khynnah school, kilalang umat haba ka kong Hoidien, kala ay kajing kren Khublei Khatduh yawai, kum kanong hikai ha kini ka school. Lapan kamru ikjing ais ngobha syakini kanong hikai kum kadak sa akin mau bat kajing iet bayang ne baro syirta na kabenta kini gi Khynnah rit. Lakit bok kit riang ya kini kanong hikai ha Khubor pandangwan. शगों पे पत्ते गा रहे हैं फूलों पे भंवरे गा रहे दीवाने किरने गा रहे हैं ये पंछी गा रहे हैं बगिया में दर फूलों में हो रही है गुफ्तगू जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है